Haro manyaman ni papurani minum. Tapi jalan kote temaka pesena. Naukono nama betul adanna. Tas simbol lo dipilihna. Langsung to di pawang. Oi, wasama puasa ko. Di sesa ni tahu. Di sesa ni minungi batali. Dena inung temaka pesena. Ajuki napa getengi janggona. Napa makada sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Napa pakai ni? Napa makada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maafi muskilah. Dia gak masalah. Langsung lenya ya nafsuna. Tapi coba saya gak rela hogi di pekasalo. Ya ku majak macai majui na pageta janggona. Napa makada sallu ala nabi. Nah sedekah sallu ku jago ko. Inna Allah sami'un alim. Seluruh yang hadir yang terhormat, narekko nawereki umur malampe pong Allah Ta'ala si ulem mani 10 sidisona kapang kita masuk bulan suci Ramadan. Rasulullah sendiri amat dan amat ingin sampai Ramadan, sehingga senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Oh puang tapak barakah ki puang riuleng Rajab dan nia ule Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Bituanna tapasi runtuk ki puang bulan Ramadan. Ya kumakadaki wasepura na patentu puang Allah Ta'ala ya rumuru magasin na tomilaw doang. Betul, pura na patentu puang sebelum lahir ki. Niga patentui puang Allah Ta'ala. Niga surah ki milaw doang puang Allah Ta'ala to. Kumilaw na roba, iga milaw cairiwi. Alena patentui, alena torubay. Elo-elo na puangi, palena puang. Jadi marilau muki yer pura dapat tentu pong Allah Ta'ala ya sekada narekko makdufani dia sekadar. Makanya beriman kepada qada dan qadar. Pakai tudangi umur asna wedi berubah ya ro. La yaradul qada illa du'a. Dia gagal robai purana patentu puang Allah Ta'ala sangadin dapat doang. Jadi umur bisa berubah karena doa, umur bisa berubah karena sedekah, umur bisa berubah karena silaturahim sesuai tema di atas, umur bisa berubah karena amal jariah. Kodi berubah nekia kuat jaleng den oleh berubah nero ajaleng kung kadi palawang etta deni gaga lakaina yarga deni gaga bainena deni gaga pona engi deni gaga matuanna ya manenna romat diolo manen ni ajaleng asenna ajaleng den oleh berubah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal-ajal mereka datang, tidak maju, tidak mundur meskipun sesaat. Indukna Nabi Isa dia Maryam, anakna Maryam dia Nabi Isa. Riwatuna na engka pole Israel malakul maut, maka dan Israel Maryam. Iya niga ya. Niga. Saya malaikat yang menyebabkan berpisah antara anak dengan orang tua. Ya nana sabari nama sarannya wamu na tubumbu matu. Oh Israel ya. Terus akan Israel makokoi Maryam ajalemu nih musti ku geteng nyawamu. Akan Maryam yolo he taruh masena. Dega aga anakku Nabi Isa. Taruh yolo engka anakku pule narikongkan ya anakku Nabi Isa.
naku paleso ni ulukku kopopanna nariwaka geten ni nyawaku patugasmu tajen ni Allah cinampe anakku Nabi Isa kedai Israel Maryam engkau anakmu Nabi Isa degaga anakmu ugeten nyawamu makokoe apa ajaleng yalah nyawana Maryam degaga Nabi Isa. Jadi Nabi Isa lagi na dari tajengi apalagi narekoi cicami na ilahogi sa isa madarimu pidang kalinga yaro pole kak mita yanum madang manang kakoita de panamate letu makokoy na tajengi kapanganak na pole dirian fuh hebat na tu anak na dipatajeng napat tajam malaikat sangkana anak pula iriang na de pigaga na ulayar na tajer ro ini lagi tajeng pada tara tahu nama dari kir-kir papina dingi apalagi malaikat na suruh mat tajeng agak jabatan nama kuana na rosa bayero aja lengi dena mungkin maju dena mungkin munduru aja lenga senda jadi kung katau makur keadaan na dibaca surah Yasin tania ya tu surah Yasin pagat tiri mate nega pengaruh jadi kung katau poso ni bacaan ni Yasin na kia pola sila kurang paham. Nah semagi mu bacang Yasin muluran ni mati nenemu laku rapat to iye ya na tanah kada ke lauk ima sapari tu 5 kalinga tau baca surah Yasin sarekuam mengi kejadian salah sewana pole ritelue opo Allah taala barakat na Yasin ku bacai narekolasana yawe ela sapaca pureng nasabarie na masaran nyawana na tubunna werengi puang alomong berikan kemudahan sidin 2 puang Allah taala barakat na Yasik ku bacai narekolasana yawe engkamu pagalalem macengkek madising sehat sembuhkan penyakitnya ya Allah 2 nih ya kau jalan na wereng ya lomong kau tanya jalan na padisingi 2 3 ya Allah barakat na Yasin kulasana ya mancaji palolo ipoleri sinin na dosa atas salanna werengi puang asak barakeng nenia awatang tepe tarime pacobamu puang telu nito ya ku matei malomo mudah kudena mate melo madising kudena madising taruh di malasa apa palolo polir dosana nikia diwere moiri pongala tala asak barakeng dan nia awatang tepe bacang Yasin malalemana kita malalemana kita Allah lengetak makokoe sudah persinggahan yang ketiga mulai ki starting alam arwah nenapa letu ni di alam arham alam kandungan perut ibu kupura sikoro alam musyahadah alam penyaksian alam dunia makokoi ni telu ni to pura sikoe meneruskan perjalanan ke alam barzah alam kubur na yaro pura siro mahsyar pura siro sirat pura siro terakhir sorga atau neraka Allah lengep bansana ya Allah lengep biasa magina biasa ya manenna tawe musti na lewati naki Allah lengenna nabitta minal masjidil haram ilal masjidil aqsa summa ila sidratil muntaha tania perjalanan biasa ya roh perjalanan luar biasa
Apa dek na ulama nang kita perjalanan luar biasa. Ku perjalanan luar biasa maka dai subhana apa cingi pun Allah Ta'ala. Kalau lengan biasa maka dai tabarak. Tabarak si bawah subhana mapada bituangi mapaci pun Allah Ta'ala. Bicara mata engengi tabarak. Magina tabarak ya manenna tahu na ulama nangir. Na kya menre kolangi nabi tami mulai subhana. Masya Allah. Utanaya lena to malebita al mukarram Kiai Haji Abdul Rashid bansani kiai tanya bangsa aku 70 ni tahun umurna lebih 70 siaga. Oh 66 patah tahun menina 70 mamuare di lampir yang umurna di fong Allah Ta'ala 66 tapi magalamu pa alina mu pa tiu to na lamu pi mas safari nang katona pi 30 tahun dia pura di tadi safari akamala memun ni pakai gang kita iya biasa ka manawa-nawa Allah lenget temaka bilana melo dia lalengi pa temaka bilana sakit bilana ya rode pagaga letuk makokoy apa mula Nabi Adam dei pana letuk ye barai tasi temaka luanna malawat tamaki wiring minral tamaki gangka liwat luanna bokong tamawariaga mailo tabokong tapereaga melo tabawa ya tinroi ko kuburoi akade benena nabita panguluta Khadijah ona Fatimah iye ummi depe ko maina naku pawakko iye ummi aga ngarega na sepawang ya bamuna apa masiri ka ya mapau iko na pawang ya bamuna nabi tarna maksud jadi ar panguluta Khadijah masiri kolakaina jadi anak-anak na pawang ona Fatimah pawangnya bamuna apa masiri kaya aga ummi illawang anak ya rusurben natulina pake baja sangadi kumatika illawang asurben nak bamu bara iya rodi doko kanga dibuku kanga maelo karibuku risurbenna surona Allah Ta'ala apa musti baraka ya Allah suruh benar nabi pak dia pingin dibungkuskan. Nah ini purani tapas sadiaro pak buku tak wita muhupi di tahun-tahun 90-an awal-awal itu orang-orang di Mekah dari Irak, Iran, Yaman, dari Bahrain, dari Mesir natung kamatom melika cita sedifis napa naremme we samsam watune ro we samsang di Jawa mupi naremme we samsam ya ro kacita sedifis pura na bisa we samsam na soini na keringkan pura ro na gulun ni pura na gulung na jujung ni na bawa matawa perika babatullah pura na bawa matawafa na pada cengi di buku na persiapan untuk bawa pulang ke kampungnya persiapan narik kumate ya romelo dibukukan magi na sedifis apa napat tujuh memen ni keluarga napat tujuh memen ni sapusen na bakong kani sapusen na turun na secikali aga to leoleku na sangang ka 3 meter iko pa macomo ko ita dega aga kapag kumaye
di PK Salo makro enggak aga ini dibawa lisu boleh ki umrah boleh ki haji cilla Gencu Elizabeth nomor 15 Nivea krem 21 Flower Kenso bawa kaci deh gaga ke apa iya lo terima nasa mana dia lo mati enen ni pulau na tahu ngumuru barani mupi mancicil ruko 20 tahun barani pangkau katoi katoba ini nabi teriasa Siti Juwairiyah dia gali kuburan lubang di ruangan tamunya 1 kali 2 meter itananya aga ya roh Siti Juwairiyah nasengupas sadia memeni kuburuku baja sangadi kumate kak maelok ka dia kuburuka koe manakah di ruangan tamu nasa supaya mancaji nasihai utang ni kali boku maupun di papinadiku kasih kecilnya itu tempatku 1 kali 2 meter dan tidak ada seprimbetnya tidak ada lampunya konak matu he ilmu nareko kutangan ya ro magati masiga na lomak jenne na kuala korang na kuno koro di kalibongi mangaji magi na ko kiro mangaji na sawang ngaji memeni kuburuku apa jakki mate ka na degaga mangajiang menurut riwayat sekitar bakka telu sebu temme aku rangi napa pulia jalan ya Allah ya baina na bitter ina baca kurang-kurang di kalibun periwayat hadis nomor 1 namanya Imam Bukhari ya kau baca hadis Rawahul Bukhari maka dia hadis sahih boleh kak siarai kuburuna itu di Uzbekistan tidak pernah orang berhenti baca Quran di kuburnya Imam Bukhari tidak pernah orang berhenti baca Yasin di kuburuna Imam Bukhari tidak pernah orang berhenti baca Fatihah di kuburnya Imam Bukhari periwayat hadis nomor 1 tidak ada orang komplain dalam kitab Ar-Ruh oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah muridnya Ibnu Taimiyah diungkapkan pada kitab Ar-Ruh maka dia tu roh dek na puramate biasa ngi mate pak masaran ni rona tubuh na kia tete ya rona marangkalinga jadi baca moita laki kadang ada orang dia bilang menurut Ibnu Taimiyah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah baca mana ngi kita nah baca kitab Ar-Ruh ia tu pale roe kupuran itu dilimpungi tanah dan lisumana na pangantara na ya roroeng kana siaraiwi akadari na pamuku ita na sebaru letuka makutana to ni reroe kegi anu nasawo makanja onron na itu engke di lantai 58 ku di hebar hotel maluang onron na temaka kesigelo kanjana mete siroro sedie na semule na yarudi padahal yaro riolo kang muiset tu sipakna paboto pakan riba na poji na tipu padahal na tahu pejabay na keliwat tempona apandangin timana padahal na rupa tahu mana ka magelo makasimakan ja onron na makadese die tobai dicapak na umuruna matinulu ilo masapari de pagaga taong kami menyalena ko masige matajeng
li sumana ni tembon romu pele na masikiri ya dam pengamana dosa na ripong Allah Ta'ala na disambeyang onronna mustinna onrong masessa makokoy tamaka kasigelo kanjana aku tanah siro ye ro baru kay pole semaga-mahaga na murilino langsung macawa ya roroy jadi si pulung ikoro maka dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah ye barai pong kayu yang amat besar pole engka di manu-manu bertengkir koro anggaplah itu para roh ya naruh manu-manu sebab bicara roh mak bicara manen maga nakmu iko na selima anakku salai alhamdulillah syukur ka anakku pertama itu lina kirimkan ngak Fatihah anakku si maduai nak kirimkan ngak surah Yasin anakku nomor telue bawa ibe palo masigi nan niakan yang buka puasa di Ramadan iya lolongan ya palanna letuk to kirimanna engka rolan suteri na sengirji uni palisu na iya malaikat melo kalisu akhirnya malaikat mamu elok lisu na sengasera anak usalai dega aga kasih makiri ko iya de na pada ye engka nak kiringan Fatihah engka kiringan Yasin engka masih dekat dan niakanya palanna tomatuanna letuk maneng na iya asera wija kusalai dega aga maingat musim dimua anakku macoai mancaji bos narkobai adeknya mapamane dui yang mana rajama engkau tahu anakku bicu movie kelas 3 SMP sudah mengisap lem palisu nak kasih malaikat meloka didi meloka patama di tahfizul Quran sapari meloka mapada ya roh Muhammad Ramadan makadai malaikai ahai hata amat jauh itu permintaan tidak mungkin akadani oi kasih malaikat ku mako sesa papa pinediku ya laitani kuntu turaba si sepancaji tanah bawan nak pale taruh na ya mancaji tanah jangan ku masesa makwe ya laitani kuntu turaba ya roh korange ku makada ya laita mudah-mudahan ku makada la'alla mudah-mudahan laita la'alla mudah-mudahan mamuari nekia ku makada ya laita mudah-mudahan ya mudah-mudahan tidak mungkin terjadi tidak mungkin terjadi ya laitani kuntu turaba mudah-mudahan mencaji tanah anak pale ya malaikat dia makanya malaikat dia mencaji tanah digumpa ko magi dia mudidi anakmu ya miku makada la'allakum tattaqun mudah-mudahan menjadi orang bertakwa boleh jadi jadi pada diri anak tak pakai gangket tadi tomate mau cekik mate to ya nanti di lawan mas safari silaturahim lokan di mas safari sempajak berjama apalagi Ramadan lokaki matarawih bu di masjid lokaki. Ada yang tanya saya, naseng ustaz pak, kata ustaz sama pidato kang, naseng perempuan lebih afdol sholat di rumah dibanding di masjid. Ustaz tahu ya rumah pidato kang, hadis naseng ustaz hadis, kadang-kadang cocok ya tuh hadis, nak ada tujuh ya tuh pidato makku tuh, magi nak kutui tahu musuro tahu lah di masjid lagi na belum tentu loka ya apalagi maka ada sekolah lebih afdal di rumah pidato nak kutui tahu iya na sana hadis iya na tu na dia ngaji yang nyero hadis agak katana wanita lebih afdol sholat di rumah dibanding di masjid maka dari di paguru ki akatana ya roh wanita yang banyak kesibukannya lakainna lokan kasih masapa dui
di saliwak kampung. Anak-anak bersusun. Apa bakka dua memanak si tahun. Januari Desember bakka dua si tahun. Iya na dimaksud. Malebih mu pi ondro na di bolamu mas sumpah aja. Magi iga murus enakmu nela susu. Ya roh, lebih afdol di rumah. Neki ada gaga anak, de gaga kesibukan. Engka ceramah di safari, ma de tajoka. Aro, makko toro kuramalangi lokka ki matarawe. Apa sadia memang di makko koe fasiula mani 10 di sona. Pasadia ni talak ko buliki magelo makasi makan jai. Jana tu lihat tuh roset tahun nih talak ko maloto nih ko delin rona he. Sampai ini liki talak ko bu, liki sajadah, liki tasbih, liki Quran. Ya. Pakai maramalang. Ya rupale ku didapi pada narisen resenge jaleng. Kung kana di televisi matu marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Diketok di palue di tadi televisi. Marnu papina dingi. Sujud ni. Sujud aga, sujud syukur. Allahu Akbar. Sujud ni. Nasa nama cari hepa kak, apa halanga kak, kata dia sumpah aja. Aku sumpah aja mesti suci bersih. Tadi sumpah aja nih sujud. Sujud syukur. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kama pojir fong Allah taala. Puanna sininna alam nasabah na wereng nga umur malampe na kusiruntu ulan ramalang iawi taungi. Oh puang, aku mohon kepadamu, berikan kepadaku kesehatan, berikan kepadaku kemauan, berikan kepadaku kemampuan, sehat, mau, mampu. Berikan kepadaku petunjukmu agar aku senantiasa ibadah kepadamu. Epak tailau paling kurang sehat apa mau melok imat tarawih kutu malasa, maka mintalah sehat. Banyak orang sehat tapi tidak mau puasa, jadi lautoi sehat mau. Ada orang sehat dan dia mau, nah kia tidak mampu. Makina tidak mampu, itongko imasigi nah jagai petugas. Au sehat mau tidak mampu, jadi lautoi mampu. Agapi petunjuk, apa engkau sehat, mau, mampu, desiga petunjuk. Loka di masjid matarawe pade panapura masuk pajang isa letu ko masjid di kamar ni salat sunnat tarawih jami'a rahimakumullah nade panapura masuk pajang isa apa lepas simak domen kor di wasaona ya anu gara-gara domen na roh letu ni di masjid di kamar ni salat tarawih macoy toy matarawe na dena pura masumpa jang isa. Iga pak guru ye. Ya riasa de gaga petunjuk. Peko kan ni pale pa di kamar ni. Ikut saja sholat, ikut. Niat sholat isya. Imamnya niat sholat tarawih, boleh. Nasi salah ni mahagawai ko si salah. Apa padamu gerakan na? Yang tidak boleh kalau imam salat mayat, bapak salat duhur, oh deh nasi kena.
apa sidi imame usolli ala hazal mayyiti arba'a takbiratin apa kata bere yari tosi di usolli fardat duri arba'a rakaatin apa rakaan dia nasi kena dia pak kata ber gagal rokona dia nasi kena gerakanna tapi ku sumpah tarawih na sumpah jang isa si kena gerakannya na duan rakami tarawih dia na marigaga kuma berseleni lanjut ni idi pageni patan rakang ro lolongan ni petunjuk ro jadi tai lau ya pak sehat mau mampu petunjuk purane ro akan diulut tak pula disujuta mania ni mapuasa si uleng wakata mapuasa Ramadan si uleng yawe taunge na karena fong Allah Ta'ala aja to makada telu plosona igana miseng 20 serana man lepet di tahu aja to makada 20 asera ni igana miseng 30 akadaki si uleng siaga dasa si uleng terserah reken nama tu pura pakai mania si uleng napa di makada wakata mapuasa baja nawaitu sawma gadin an ada fardi syahri Ramadan hadhihi sana lillahi ta'ala ya ro anak remaja di masjid pak guru supaya kupuran di tamat tarawih dek pana witri paring ngerangi ni olok mania mari kita bersama-sama berniat berpuasa untuk hari esok. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kada mana dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma gadin, nawaitu shauma gadin. An ada'i fardi syahri Ramadan. An ada'i fardi syahri Ramadan. Hadhihi sana lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Napa di kama? Salat sunnatal witri jami'a rahimakumullah. Waktu salat witir berjamaah siaga naro terserah mau 21 atau mau 3 langsung dek 21 koy ustad kumakko tu makko pale salat sunnatal witri rakataini jami'a rahimakumullah sengaja rakataini 2 rakaat cinampe pak wasi salat sunnatal witri rakaatan sengaja rakaatan sirakang jadi 21 engkau gak witri 2 ustad dek gak witri 2 mapalina 2 na pau iya ro paham na minal witri bagian dari witir apa dek panapura magi wa na 21 apa makedai na bintang masna 2 tapi dia sengaja witri cempalipi ganjil pi kumakko itu balik 21 ayak dek meloka langsung telu weding mau meloki langsung 10 telu rakanan apa bereseleng wedito apa ya tuh witir 10 telu rakanan maksimal 1 3 5 7 9 11 13 witir maksimalnya Imam Syafi'i nah kesila ada kireken jadi memakmurkan masjid bitu ana roaki masjid peko carana nama roa 1 kebersihannya jagai 2 keamanannya kada cece anak lama tarawih aku magi nasa motor na yanu tadeng malam kedua Ramadan malam kelima motor na siya janu siaga ni motor kotulennya berarti kurang keamanan mau makmur kebersihan keamanan agapi suara na pak bangi menarik napa toko meto bulu-bulu hayyalan salat jadi ya rumah loloi muruna
tahu poso bang ayalah cala ay dena ulit tamat ay masih akademia na jamut tama uka contoh mi empat imam enaknya seperti Alena Guruta, fasahanya bagus, tajwidnya bagus. Dia gak salah bacaan dia, tujuh mana. Tapi kalau anak muda lebih lantang lagi suaranya, ya pak 20 rakana. Ya kesempajangi sana supaya mangaribina taruh nih di macocoai. Tapi ya tarawena 20 rakana suara lantangnya. Mubalagana malulu itu muruna suara lantang. Enapi na kame malam pertama toko bulu. Salat sunnat tarawih jami'a rahimakumullah. Salat la ilaha illallah. Terini koro ya Allah matarawih itu ngeni kasih tahu. Syukuruku. Nak jadi ini gak kasih indokku puah meninggal 3 bulan yang lalu. Arot teri gara-gara pengaruhnya rosam menero Muhammad Ramadan Roma ngaji lantas suara anak-anak bangsa elok mani di stel-steli teri ngerangin dok ini mah kita teri tau ngerangin bapakku mau bawa sinar roda to sepedaan alamat tarawih nak jadi Tony gaga kasih yawe Ramadan mati nak kena corona teri ngerangin dona teri to ngerangin bapakna idi ibu maka tahu sita teri idi ibu ya ngerang ya kasih lakaiku di magana na mate di lakaita iya de pana mate na telek ka aja na paling mu teri pak leto kasus na ditelek contoh ya Allah angkat tanah ka ibu nasang ustad ya ka nga tarawih arwami kuala na pamawitri na kya macina ka seding tambahin na rin ko tanga beni ako tatambayang ibu melok ka masumpah jatoba wading mero kya pura na witri wading ibu na pura na witri mahay ko pura ki wasa witri bituan na penutup oh salame meki ni ka suruh ki bituangi wai witri penutup degaga kita degaga kamus bituangi witir penutup degaga witir bahasa Arab witran bituan na ganjil bicarogi na cempaling sanga cempaling degaga balinda pasidi kung kabalinna 2 gena asan na genap witir tania bituan na penutup ganjil bituan na akad tanah salat sunat ganjil salat sunat ganjil itu sebaiknya dijadikan penutup tapi bukan berarti harus jadi penutup jadi bukan harus sebaiknya pada motor makna ku dia gerekan ibembe akeka anak sebaiknya 2 kambing tapi ku sedi kambing bukan berarti tidak sah witir sebaiknya dijadikan penutup tapi bukan berarti harus jadi topura matarawe witir matinro paseding moto masumpajat tahaju moto masumpajang toba wedding purana rostat mawitir sika la witarani fil lail dena wedding 2
witiri riset dia weni. Jadi witiri na monro di tengah dia na merigaga. Ero imam na biasa masjid Telkom Makassar petarani capa kung kabiasa lekor matarawih kuramalang. Ero imam na ro ya sang Ustaz Fakhrudin kedepe ko ga ya Ustaz magi ga nasangero ko arwani musti ya mapa witri na iya tarawih ku 20 peko kan irbatay ku Ustaz nakadakawa iman nih silakan imam kupura nih assalamualaikum telun rakang tetosiki kutuma di mundri lecce ni di mundri malas sirakang bakka dua nih tuh ganjil Ustaz cocok nih ku bakka dua nih ganjil berarti genei ya ku genei lenyai witirina ya pak genapi toh lenyai witirina ikut 20 cinampe witri ini apa lenya ni rodendre pura di pasalai peko carana pasalai pak genei pana genetan ya witri asena nalolongang jawaban to jadi itu agama malumu ya tujuan ta ibu mah susah tadi ada yang tanya Ustadz utama kadi masih Pak Madari itu koramalangi magati kita mah dia pernah buka tahu utama nih ibarat setengah na teteneng 20 buka nih tapi kempa waktu taruhlah 5 meni na buka tahu utama kak eloko sedih masuk pada tayatul masjid Ustaz magi dia tapi gawe na sawang kalinga yanu mapidato dena di tema sumpaja ko elo ni tama mangaribie nakara makohe khamsatu awqatin la yusalla laha 5 waktu dena wadina tema sumpaja salah sidin na pole rilimai ko elo ni telematan nasoe nasanga berarti cocok ni Ustaz dena wasumpajang kada baca si sempurna illa sangadina aga sholatul laha sababun sumpajang engka sabana aga sabana sabat tamak di masjid nak diului sabak jadi sumpah tegai na pala dana wadi dipigaw makoro contohna sholat sunat safar ilala umroh aja natas sumpahnya sunat safar apa ilo ni telematan nasoe jadi musti rumus nak dioloi ga saba atau nak dimundri saba tayatul masjid nak dioloi saba nak tama ka di masjid jadi tama yolo terserah deh gaga wetu ya ro pura ni masumpajang asara kobolata napa joka ki di masjid pak pengajian wadik ki masuk aja sunat tayatul masjid mau to di pura asara apa nak dioloi saba kecuali saba na dimundri dena wedding pada nanaro salat sunat safar mustina sandaina wedding safar yolo napa masuk aja sunat wedding tapi salat dulu baru safar dena wedding tapahmu kira-kira engkau sidi oleh kama pidato ko shopping ka ibu-ibu letu ko ju pandang na telepon na sang Ustaz sandaina saya tahu bermalam ki kemarin katawa ko ro pa ilo kama kutana lalenga detik ko ala de cede taiseng pa de na tu ko tinro taro pa kutana si aga wa pa kutana tabu na sangan Ustaz sudah berhubungan belum sempat mandi junub mati pekoga nih ro depan cemme depan dio mati bakka dua gak di dio dicemme satu mandi untuk mengangkat ada sebesar satu mandi orang mati pekoga Ustaz desi semi
ni anak wakata cemme yawe eto mate na karena fo Allah taala termasuk toni ro ajun nurenna talaun langsung makada alhamdulillah ku panis tat itana ye ku taruh fakutanaku apa masiri kama kutanani magi to masiri na salakaiku kejadian mate lakain na de panapra na sawi alhamdulillah napa na sedide ku maneneng na sekempa ustaz kempa kasi nah sesudah berhubungan belum mandi imsak nih para malangi ma puasa iga ya rega aja na puasa apa depa na cemme lisu ni tafale ma berjamaah subuh pekogan iye ma puasa iga ya rega aja na puasa pada depa na ma pacing jawabnya adalah tidak mengapa junub lewat imsak, tidak mengapa. Dia nomor tiga, tidak mengapa. Yang mengapa adalah sementara berbuat junub ketemu imsak tidak berhenti. Ya mengapa? Nang kalinga sa di radio kukuruku imsak telah tiba pedek na patongan ni nagasah. Itu yang tidak boleh, mesti berpisah. Akadendo anak nah taruh mau daeng patakala nih dia nawad gitu nih kesur kok macam apa. Nah sekarang laisi taruh nih Ramadan cede ya pak lo di tamarau tuh hari pertama Ramadan puraya kejadian aleku ku cerita lisu ka pole macerama subuh lisu na pole masige macerama subuh oh iya ro di meja aku ro ya ro cantel lo poe waidinu oh langsung kuala ku tegoi elo pura ya ro wai ro ta pole to macerama purana pale so na ya ro na patona mainge maka da puasa ka pale hari pertama langsung na maka da alhamdulillah magina alhamdulillah saudekani bitu anak nareko dia lupai dia nomor gaga. Sekarang mita kita mandre di zona Ramadan jalan kote temaka pesena na kaya kitoki pasti mapuasa ye pasti tak kalupa ye ya apa alena guru ta kayak Abdul Rashid tidak mungkin ada puasa apa toma tepe de tona malasa magi pale nandra mandra jalan kote tak kalupai aku ditai makoro aja tamparang ni pura pe minum na pakai amparang ya kupura ni minum pawan ni weh barat tak kalupa ki wasma pa wih astagfirullah tanian astagfirullah alhamdulillah ya rodia sang akhlak. Jadi itu Islam bukan hanya syariah tapi akhlak. Agar dia seng akhlak ampe, agar ampe silaturahim. Aro, manyaman ni papura ni minum. Tapi jalan kote temaka pesena. Naukono nama betul adanna. Tasimbul lo dipilih na. Langsung to di pawang. Oi, wasama puasa ko. Di sesa ni tahu. Di sesa ni. Minungi batali dena inung temaka pesena jadi ya tuh Islam bukan hanya syariah tapi Islam itu adalah akhlak. Islam itu adalah akidah, Islam itu adalah tauhid. Jadi terisulah syariah atau ibadah, akhlak dan akidah terlupi. Engkau tahu temaka gelona kanjakna syariatna kalau masuk masjid selamanya sab pertama syariat lah senayar syariat ya selamanya sab pertama 7 nih syariatna tapi purana maber seleng assalamualaikum langsung gilin naola ni topo na tahu naola ni salangkan na tahu ini
syariatnya bagus tapi akhlak yang tidak bagus. Pekogan iku makro padiolo ni akhlak daripada syariat kang ngesamo sumpah jata ku dimundri ki dimundri ni idi apa tulielo ki magati lah dimundri apa deto melo zikir berjamaah deto to melo doa berjamaah dimundri ni ya padiolo akhlata sedih pak boleh kah di Mekah motorita di Mekah mula tahu ditopok dah tahu ya ro Mekah lai to ya tu di Mekah momo laki dia senapa camat dia kata tersinggung momo laki di salangkan pak kapolsek dia nama cai tapi di PK Salo aja tahu apa tak contoh ro di Mekah dia kata tersinggung makoto ya kebiasaan na ya ro dia seng al urf kebiasaan ini kebiasaan tak matabe-tabe nah itu teman tabe-tabe tersinggung tahu ya tabe-tabe ini malaria ada nih makanya kayak dana al adatul muhakkamah nah ya ada hukum ini dia teman tabe-tabe berarti dia itu berhukum pada osaki saya Mekah ku contoh si sengondrok di Mekah laki KTP ya tuh di Mekah dena tabe-tabe pada gaga Pancasilana ide NKRI Pancasila tabe-tabe nah kia tuh kato ada na di Mekah de dulu contoh komanya pada padanna nareko macai sama tamilo namme melupu samena aja tuh munduru maju ki napa getengi janggo napa makada sallu ala nabi napa pakai ni napa makada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maafi muskilah dia gak masalah langsung lenyap ya nafsuna tapi coba saya gak rela hogi di PK Salo ya ku majak macai majui napa gete janggo napa makada sallu ala nabi nah sedekah ka sallu ku jago kok lain kebiasaan ya Allah ya Rob terakhir ya Rob Nabi talau terima sumpah jangi mas sumpah jamemen itu diaksa napa materu mendre sumpah jangan agana ada pernah tarimai tani ami pas sumpah jangan irna tarimai kang yamanen na nabi itu mas sumpah jamanen nekia pada lain gerakan ku Nabi Adam cukup bawang ma pada tahu henim cipta dimulai selesai pura nih jadi menenge ya sumpah jangan tarimai Nabi tawakal 50 sisa siweni kira-kira tanya ye gerakan na ye rokok suju nah ulai ya gerakan na sumpah jangan Nabi Adam dipakai bakal 50 jadi digenggo mi bawa mulue nah gene 50 pura nih tapi boleh sikit kurangi gara-gara Nabi Musa kurang 5 mani pernah terima Nabi talisu nih monro ditakka jenne pekoga kaifiatna pekoga teknik pengamalannya ini sholat dipatarima ini nak ada gaga carana de gaga kaifiatna tamani subuhe de pana sumpah subuh magina de pana sumpah subuh apa de pana isengi kaifiatna loro mani engkadi Jibrilu pitangi contoh Allahu Akbar bangkit dari ruku Allahu Akbar ya tu samiallahu liman hamidah di mundri man ya tu ya mananna Allahu Akbar lau semua Allahu Akbar oh patan raka maka dani Jibrilu magi Muhammad manasani menyatani nampak
jelas, nyata. Bahasa Arabnya dohara. Dohara, duhur, nampak, jelas, nyata, dohara. Sehingga salat wajib yang pertama di dunia ini adalah dohara, salat duhur. Nah magi sa ilaugi kudena sumpaja subuh apa takatindroi detona sumpaja loro cinampe detona sumpaja ngasara detona sumpaja mangaribi isa baja pi subuh na pamula iga pak guru ki makoro made mo sumpaja loro anu asa ngapa dewa sumpaja subuh magi de mo sumpaja subuh na laria ka tindro na laria ki tindro atau ka idi laria ngi tindro tau na laria tindro de sisa na pura mainge pura are mainge as-salatu khairum minan naum nang kalinga tapi nasa cinampe picina oh ale na laria ngi tindro tau na laria tindro de na pura mainge na ita janna astagfirullah tete arwani na de pa ko pura masumpa jadang subuh na laria tindro lokani majenne napa masumpa ja subuh nikia niana taniana adaan magina tania adaan dia senge adaan di paselen rengi sumpah jangi riwetuna taniana wetuna pa tete arwani teko gani pale niana kodaan usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati kodaan lillahi ta'ala tani adaan ida sengadaan wetuna paham tak kira-kira bu tapi makanya sih engkaronia na usalli fardhu duri usalli fardas degaga des nama koro yang ada niat tapi dia dulu lepangi pekogai bicaran dan ya ikut dia diterangkangi jadi ya guru tato vandritae naoki di dalam bentuk lafaz usalli farda duri usalli farda maghrib nah ketania apa ya roman nesania nah iya manes sama tungkai nia ku dirutun ni kata bere Allah nah tokan niati sumpah jangaga na pigau iya naronia jadi usalli apa ringerangan nia saya sholat tadi saya jama maghrib dengan isya maghrib 3 rakaat isya 2 rakaat ya roi sana ku kasrang magina de tota kasrang imang ngeribina ustad peko carana ada senge kasran dikurangi 50% epak macaji 2 ku mangeribi di kasran berarti saya di tengah kayak gini tema berseleng engkau jama pura tanai karena sengustad peko garonia nama pasijama loro asara si bawa mangeribi wah loro asara si bawa mangeribi telu iya telu kadang kapagena sisa 5 tak kalah kok wakata mapasi jemu sumpah jan loro asara na mangaribi na karena adong orang akro sesambaran na ustad iko sambarang apa si jamae loro si bawa asara mangaribi si bawa isya dan na wedding mangaribi si bawa asara tania pasangan na engkato bara iye bolata he pekkasalo pakkasalo bolata pakkasalo elok ki menre koju pandang loro ni makokoe loro ni elok ni menre ju pandang napa si jama memen ni koe loro si bawa asar napa joka de panaken na syara magi syarat nama pa si jama musafir na iya de pana musafir napi melo musafir na sede pa sibuk kama tu kumako itu puasa memang ni pitu ngeso sebelum Ramadan magi halaga ki kuramalangi to magi tu bu mapuasa memang na menangka na sengero kan laku upi gau rioloi
apa iga na misang pura malam marepana pada muka susna to. Jadi jana kaya kalangi yakni lo au ni yolo kopi tu mahe di pare-pare na pamasumpaja. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Melo dampeng ama raja narekong kata salahku kutuju kupawaki pole dipuang itu kung kadua telu atas salang idi nak diskusikan sarekwa mangilolongan itu juwe pigau nih ya. Saya rasa demikian. Subhanakallahumma bihamdik syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.